Hello. Oh, ku blai ba ni phone ang niti nam ta ka ni ka follow up. Til. Phi pha le ya ka ni ka binat jong phi te ni hangi. Hi. Ni mo chu kali long how are you feeling kan so far feels ngok no. Everything is fine. Oh, okay. So this is just a formality follow-up routine number. Think much you Okay. get certain sets of questions. You much you Alright. if you done poor ba Okay. bang kan? Hi, ngaran po. Okay. Ti dang don bleeding ni am ba katuka penyat ba phi le? Em khlam dan bleeding ra. Okay. Mau check itu. Check no bleeding. Sensitivity ka jur ni am ba? Men shwa tu purnang bu te si tayo kajur te menta pra kam le shu long doktor la ada ong lupa yong ba kala ban don sensitivity kan kup katu kan ni te kanum ne sa pre kan. Da phi bam so jo kalong kum no. So jauh te 4 ju ayu mo 4 ju le mo kata tanpa ada di peja na bam ke peja dai tu syukur long badang sudah buat kan Bnit kan de kalong sensitif long doktor la ada pong lupa kan bukan salong kumta de tanpa minta iong pada yang suki-suki kan sajam hilong dah kala along yaha bat kamet kan sajam hite te minta kala along yaha bat kamet kala along chamta kam Malaysia. Okay, Malaysia no problem. Okay, ka question number 3 mo ba long phi lan ban kata sieng kam to. Ban kata sieng. Hai. Em thì ngầm nốt thì vẫn rất kata tengah salia. Okay, because kadi very important question ba phim palong ban. Em đây palong. Em long phim palong ban kata jubor ka sieng em. To em nganam kata jubor rek. Okay, so kini ki jing bam ki ba peja kum ki ice cream. Lalu ba le ka banyak flabam kan usin. Gitu te menta porsit te labam ni arlasin ritu sipur por nang buem artat yang ti doktor yang bakarang peja kasun beneng ti yang ka kan kam ayu te kam sensitif ba te ti por de sya kan por nang peja kasun beneng te ngai le be hi ban bam ka basa aj no te wala kata ka don hi sensitivity menta te kam ne le shu la dang apa mi ka peja ru em menta kam ne le shu ra kani phi shat bam kwai ba. She seen bam quiet. So another question mo ba kung no piece ha ka bidai bat ka service ka jongi kan ni? Ka biang palat ka service jong pi tamalong tanong sujen jar bem tu dong da poi selam pada te long yo lan sidu sadien te. Angkat ahi. Okay, just another final question mo ba before we conclude. The fitted number fisha perang narad of ampan. Hello, Nadi. Thank you so much. Hello.